raj tole malo zapraviti, a ne? Ker je tako že župnik je rekel, da ko boste pripravljeni za darovanje, ne smete pregloboko seči v žep, ker na drugi samo drobiš. Pa je pesnika morila... Gospodin Šatina. Saj se trudim. Še nikoli nisem eno uro stal na takem mrazu za punto, res? Kaj? Več je ta očala zgubil, ali kaj? Kjera? A ja, tako greva zdaj domov. Nikamor ne greva. Daj mi. Sonce nebeško. Devo kaže na svoga sveta, speljana je bila bolj fila ploča.